لمیدیات ناوچه مردینی کباب که 47 متر درش هات چیکرین لباشر رستوران که نو و بوج بو وکرنا رستوران جی کباب 47 متر درش هات hazır kirin tabi şiş و mangal hat danin agir li ser hat bicih kirin dura kebab danin ser agiri o pişandın. 47 metro mangal danin li ser ve kebaba 47 metreyan çekirin. Vekirna restoranteke Merdinê bi vî şiklî hat kirin. Li midyata navçeya Merdinê restoraneke nû hat vekirin. Bi boneya vekirna restoranê bi numaraya plakaya 47 a Merdinê kebaba 47 metroyan hat çêkirin. Kaymakam, şaredar, rayedarên bajêr û welatê tevlî vekirnê bûn. Memlekete ama turizmle inşallah ve ser xeyre be inşallah. Ma 47 metre kebap mı çekir? Kutul şamborak, orokam çekin. Ev cihegonu ve buya tişki zaf başa, tişki zaf koşka. Tişki hem turistliga hem nakavayis hem nakava medyadaya tam merkezi de. مدیات مملکتی توریسمی هم خوازن اف جهه حالو جدا مدیات ورنا واکرین. Kebaba ku hat amade kirin, ji bo mêvan û zarokan hat îkram kirin.